Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz mesta ob Savinji, štadiona z dežele v Celju, torej, ki je danes prizorišče tekme 6. kroga v prvi ligi Telemach med Celjem in Primorjem. Tole je priložnost in vodstvo! Vodstvo Primorja, šok na stadionu z dežele 1-0. Priznati, da zdaj nisem dobro videl, kdo je zadev. No, priložnost zdaj tudi za Celjane. In na koncu krasna obramba Tratnika, sprožil je Dulka. Spet so bili Ajdovci tule uspešnejši, pa zdaj je Zavnik. Zavnik, dobra podaja in priložnost za Smajlagića. Smajlagić 2-0 za Ajdovce. 2-0 vodstvo Primorja v Celju v 36. minuti. Kaj se dogaja s Celjani na začetku sezone? To je res nekaj neverjetnega. Lerno iz drugega plana, vendarle do žoge. Lerno pa Nenalo. Arons preigrava še vedno. Dobra podaja, Josifov in ni zadetka. Brez zadetka. Kakšna priložnost za Nikito Josifova, za njegov prvenec v celjskem dresu. Toda izid ostaja 2-0 za Primorje. Napaka Braliča in tu je nova priložnost za Ajdovce. Spet s viškom nogometašev na celjsko obrambo. 3-0. Karkoli brcneš proti Štubljarju, pristane v mreži, to je res nekaj neverjetnega. 3-0 za Primorje na stadionu z dežele v Celju. Celjani so visoko napadli in dobili žogo. Karničnik strelja in spet se je izkazal Tratnik. Spet se je izkazal Tratnik, sijajna obramba. Karničnik zdaj z napako, Bobičanec pa je priboril žogo, Josifov strelja in Tratnik odbija čez gol. In sam gre zdaj Babin proti vratom. Babin, še vedno Babin. Rafiju prek gola. Celo kaže, da so Celjani tole blokirali z roko in 11-metrovka. 11-metrovka. Očitno traja pregled, ampak zdaj potrditev. Najstrožja kazen za Primorje. Zavnik je dobil znak za izvedbo 11-metrovke. Zavnik in brani Štubljar. Pa sem ga izzval. Ampak še ena priložnost, še ena obramba Štubljarja. Zdaj pa se je razbranil tudi Štubljar. Bobičanec. Prečko je zdaj stresel Nemanič. Albert Riera, simple question. What can you say after such a performance of your team? I will not say many things, because if I say many things, I will stay alone. That's what I said to the team. All of us, we are responsible. Me the first. I have to protect these players. I'm here to improve them, to make them better. And as I said, I will not say too many things, because in every family you have your things. We have things that we need to keep inside. But of course, it was a bad day in the office. This is clear. Nothing was working. But I repeat again, at the end, if I'm the responsible and I'm giving one plan, and the plan is not working, it's me that we will sack.
and I will be sacked because the plan is not working. But if we are not doing the plan, then someone has to take the responsibility. So at the end is all these players that I will protect them. From tomorrow, I said there is only one way to prepare the next game is to be positive tomorrow morning. I know that it will be a hard night today, but we have a very important game for the club next Thursday, a historic game. So we need to be at the level, and it's not in my dictionary to give up. So I will continue. I will continue because this is how I see the life. Tomorrow I'm sure that I will smile tomorrow morning when I will wake up, because I need to give all my knowledge to these players, and only it can be if I am positive, if I am thinking about what happened in the game, even if I will analyze, of course. And but I know what happened in the duels. One player against three, and they were taking the ball, and the simple pass, we miss it, and you are giving slowly vitamins to the opponent, and then the opponent can hurt you, and then this is what happened. You already mentioned next game, your expectation before Thursday's game. Yeah, my mind is already there. I know already in the way how we want to play. So from tomorrow, of course, half of the team needs to recover, but with another one, I will start already working, and we will have another 2 days to prepare this fantastic and so important game. And I'm lucky because I know already the plan that I want for this game. I will transmit the ideas and the plan, because we need to change some things. We need to go for the game from the first minute, and this is what we're going to do. So as you can see, I'm positive. In my dictionary it doesn't exist this situation like to give up, or it will be hard tonight, really it will be hard, but the best way to learn also is you need to happen also for these situations. So I repeat again, is to try to give all my knowledge to these players, try to that they have to improve, because it's clearly that like we play tonight, we cannot play. We want to be the team, as I'm always saying, not only a team. We want to be the team of this country, and we need to change a lot of things. And still we have time. We are only 20 days together, but yeah, it's like this. Football is not all the time beautiful, and now we are passing for tough moment that I repeat, I see only, or what my feelings are, just to try to find, or to touch the key to change to convert this team in a winner team. Milan Željković, čestitke za zmago, 3-0, tako kot sva dejala pred tekmo. Rekli ste, da verjamete v tretjo zaporedno zmago. Prišli ste do nje s 3-0 celo na zelenici državnega prvaka. Sodeč po rezultatu, verjetno celo lažje od pričakovanega, ali pač? Ne. Težka tekma, Celje je dober nasprotnik, ampak ja, veseli smo 3 pik. Gremo dalje na tleh delati in to je to. Med tednom vas čaka pokalna tekma? Ja, Gorica v Novi Gorici. Hočemo zmagati, kot vsako, dobro se spočiti in v sredo gremo v nove zmage. In potem v Novi Gorici v nedeljo naslednji krog državnega prvenstva. Zdaj ste v zmagovalnem ritmu, lahko presenetite tudi Maribor? Kot sem rekel, vsaka tekma je 3 pike in mi hočemo vsako 3 pike vzeti. Zdaj ena tirata, druga ne, ampak ja, bomo šli normalno. Hočemo biti tekmovalni in ja. Žan Karničnik, kaj reči po takšni predstavi, poraz doma s Primorjem 3-0, nekaj gre očitno narobe, kje vi vidite neke poglavitne razloge za tole krizo, v katero je Celje zapadlo v zadnjem obdobju? Ja, res je. Predvsem prvi polčas je bil problem. Enostavno so nam prihajali v kontra, vsaka kontra bila nevarna, imeli so, dejansko si stvarili šanso za šanso, nekako smo preveč silili, nismo bili strpni in na koncu tudi slabo postavljeni. Drugi polčas smo probali rešiti, kar če bi se dalo še kaj rešiti, ampak žal tudi na koncu te streliti neke šanse, ki smo jih imeli, nam niso šle noter in dejansko nas kaznuje vse, ampak moramo se zbrati, moramo stopiti skupaj, ker
samo tako lahko pridemo iz te krize, v katero smo zapadli. In upam, da v četrtek stopimo vsi skupaj in pokažemo, da so to delo, ki smo ga lani, tudi vsa ta prejšnja leta delali, da si izborimo to Evropo in verjamem, da bo po nekem dobrem momentu tudi prišli boljši trenutki. Žan Bešir, čestitke za zmago, 3-0 v Celju proti aktualnemu prvaku. Res, da je to za vas tretja zaporedna zmaga, ampak ste verjeli, da bo šlo tako gladko, kot je šlo? Pa se ni bilo toliko lahko, mislim, gladko, kot je izgledalo. Mislim, da smo trpeli večinoma tekme, ampak smo pokazali, da z borbo in določeno mero kvalitete, da lahko tudi tako kvalitetno ekipo, kot je Celje, presenetimo tudi doma in smo tudi to dokazali. No. V naslednjem krogu vas čaka še en štajerski velikan, bom rekel, v Novi Gorici Maribor. Kakšen obet je zdaj ne samo tale današnja tekma, ampak pravzaprav tretja zaporedna zmaga? Sigurno neka lepa popotnica, ampak pač se ne smemo zadovoljiti. Danes se moramo pač skupaj s fanti poveseliti, ampak jutri že pozabiti. Vmes imamo v bistvu še pokal, kjer je prav tako zelo pomembna tekma. In potem bomo komaj razmišljali o Mariboru, tako da nič mi gremo, kot vedno, se ponavljam, vedno, da gremo tekmo po tekmo in samo tako lahko računamo na kakšenkoli uspeh.